abakazo muri ntungamuntu bashaba President Museveni kuyakuba yarira karuru okubatebekanisiza amarwariro go kuzariramo hamwe no kongera sente zo kubatungura kugira ngo babase kugumiza mu nentunguka omumaka gabo. Yatworera amarwariro gakaba amarwariro marunzi munonga go mutindo icyo nkiza kutwesimbisa munonga yayongera ahantasiya z'abakazi atugire ngo group season ko kunagamba izayiweb izikutunga sente zeyongereho. President Yoweri Museveni oye! Wachmar oye! Bahamya kubonka bagazi behereye kurondera President Museveni akaruru nangwa no kukatera bakakatera habwe birungi ebyabakorire. Kafunjo sharire mu kuterera Yoweri Kaguta Museveni ahabwe gyatukorere no katutegekire akatuherezo businje netwe tukabaho tukaza mu nkiko nk'abandi. Mukuru w'abakazi muri ntungamo Peace Musime yahamya ko bwahati bahereze kutambura amashaza abiri kandi borekerire kutambura district yona ekiro cy'akaruru kitakashire. Magombora go muri Ruhama main na Ruhama east twagaherera izoba kandi nyina amaswa abakazi engiro bagikwata abo kubabura umukazi ko kutuma umukazi oburano yango kwangira. Amakuru agandi obwe abekibina cya NRM muri kazo barukurondera mukuru w'ekibina kandi ari mukuru w'ihanga obushagiki hamwe n'abakwise ebendera obushagiki omeruka etari yemwe nemwe okwise ebendera ahabwentebe ya katanu ashabira abantu kwa izuba lya karuru ekitinisa. Ushimiye kumanya ngo yaza kutera karuru kora atagira kutera karuru kivuruzo kimanya kunje ataza kutera karuru rero rundo buri gwacyo kumanya ngo yaza kutera karuru. Baitu wetu kamushaba Seithi owabire na kuma akaruru akahwire ashoborire bimwe ahabizibu ebaru kubugana omukutera karuru. Inka weather yabambi aitwantu ha materials nahare akuganka gombora kweta nka polling station nka yakataraza nistwaro bwire burengwa so hakira honkenzura usanga ofitera karuru kwa tumbagira kandi bamwe ahabatura borekire obuhagizi bw'amani ahari mukuru w'ekibina cyabo bagumize nguni batekwa kurinda ebe bakwasibwe protecting it again tukune twakwasibwe tukune ebintu ebyo bahangwa mitebe twasibwe nuko kureba twena gutere President Museveni tukune President Museveni aguma bwebembezi bwetu Oriye no kutwata abana betu b'amashuri twakinye ubuzima buhangwa kandi ikindi nebina gitu yenura yamagombora kandi batuhagira ndebana bigenda nyinshi. Abataka beisha zari ya Ruhinda South erukwebemberwa member wa parliament Honorable Kahonda Donozio barugireyo basime MP wabo yabashakire obwo bagumize nguberesireho enkurakurana omucyanga cyabo. Indogor karema rukitaho no muntu konka Kahonda iziri ya Gurumani genka Kahonda MP Kahonda no muntu mwo wabasize kwemera hari umukatawu kariya kabuse kwita ngo mugenda amanyakazinga akabasa kutombe cyana office asazuru ruguto rwanya kanya burgarehe zo mukempunu kuza kitwe rwentuha akampo karagara rubanga yagarika ya leta isumero amukugamba kwa Honorable Kahonda Donozio arugireyo yaraganisa kuba kuza kuteka amani amukwisa abantu ebyentunguka ngani bagambira bahereze kuronda contractor arukwiza koro rutindo rwisaraza rwenda bakakuza bakakora n'urukundo okuragara achigo abo kuba izesete twasitunga za smart agriculture. Kahonda agarukire yashaba abatezi bakaruru kutera akaruru ko businje aho arugireyo akajumirira abayesimbereho nabo abari kugendana bamushisha ombanto amiriza buri osakiki omwabire mu mpiri biriye batuzanire ho kandi mwahurire hatwetegere buri irara akakaruru na keboxi kandi nake shinkumu ibyoma byiza kubona bakwata gasha kwa Samuel ahumuza Sima na Umena Olivia na Sasra habwa tayari West.